Idol Joan, go ahead. Kalikagumana ti Konseho iti Syudad ti Lawag ang mapaimbag when may update ti tricycle fare guide kirigiti so amin tricyclean iti lugar. Dito iti nagbalin asosasyon ni Vice Mayor kan Presiding Officer Ray Carlos Pariñas kalpasan na ti report ni Sangguniang Panlungsod Member JB Bakiran nga dadagiti tricyclean ang nalabes ti panagsingir na ti plete. Basta ti pakaamuna ket adati may sa pasahero ang naglugan manipod Kapitolyo aging ganat SM City Lawag ket siningir dati 60 pesos. Kinanati Vice Mayor arumbeng na may ability fair guide dagiti key areas wenno plete kadagiti particular a lugar tapnon saan napatpatangan dagiti tricycle drivers no manot ti singiran da kadagiti pasahero. Inrekomendar pa ni Sangguniang Panlungsod Member ken Attorney RJ Fariñas ti husto pa nagreklamo dagiti maseknan ken ti panakay poste na iti city government page tapnon mapabot ngan dagiti abusado a drivers. May palagip ni mununan ngayon pakaamo ti Vice Mayor kabayatan na ti regular session nga dayti pat a tricycle drivers tinaykan na ti citation ticket gapu ti overcharging kabayatan na ti palarong pambansa 2025. In line with the report, Mr. Chair, about the tricycle drivers, there was a report that from Capitol to SM, 60 pesos ka na po siningir na. Ito nga, it's alarming actually. So nga, if we may remind our tricycle drivers and operators na kitayan the DJ kwa, their matrix da. May fair guide tayo, Mr. Chairman. Actually, po, Sec, datayo kami na po ito yun di legislation side. Datayo di agitited sa or the treasury di as lang fair matrix fair guide. Yes, so, according to the ordinance. It's about time na i-update tayo, DJ fair guide tayo, na ipantay dito key areas at damit dito stations dan tapno i-print out dan tapno di giant ikatuhan nga pagtapangan DJ maited kada kwada nga plete apo ta kadwan ngamin nga tattao dito Lawag po unaware da ka DJ ordinances tayo pertaining ti panag sinsingir ti fair guide apo so proper dati met ti mga pa-approve DJ franchise na po sumasabol tayo nga makita ni tricycle da pang inspection nga ada di fair guide na i-giant di ito places na pagpapanan titang tao na po. Yes, sure. Mr. Chairman, may I suggest also, Mr. Chairman, that dapat siguro ti process no kasano ti pinag complain deto'y overpricing, Mr. Chairman, it should be publicized. May I request, Mr. Chairman, that they post it on the official social media page of the City Government of Lawag so that the constituents tayo are aware on how to complain regarding overpricing, Mr. Chairman. Can top note, mapabot nga met basit di of overprice na tricycle. Actually, po, sir, tinapintas nga ramitin tayo, nang print tayo ti tarpaulinen, apo, kada station, kada paradaan, ti tricycleanin, ikabilid din, di hotline tayo for complaints na to, aware na pabagmantayan tayo di fair matrix head kada pilaan di terminal no may ikabil tayo ti tartarpulin tayo di election na may handay nga may ikabil net DJ pamalagip kada kwada nga dito ti fair guide yet no overprice kayo dito ti multana so project please submit a layout for our approval to be designated on all dito ti tricycle up. DJ Idol Bernard tiya pan nakaidasar na itibiyang tiya Sangguniang Panlungsod. Okay. Idol Joan. So, ton ano nga simpain da nga deto ikat maulaw ti pieken? Madaman Idol Bernard iso dapat kada tricyclean ada deto yung imprenta nga fair guide when fair matrix nga makita sa side tapno no ammo dagiti pasahero no mano ti pagplete da ken tapno no handa nga maabusar ken awanton dagiti may reklamo ga po iti overcharging Idol Bernard. So, ikabi na fair guide tapos ijay kumababakit if you have concerns, you may call kasi kumamot ijay tababa na yan taripa, di nga men? Owen. Ada ka dyan na kay kabil?
Awan pa din tinakay kabil Oh, nga diba? napintas nga question din. When napintas nga suggestion data tap no fair guide tapos ada DJ in case there's a problem about this tricycle driver whatsoever, contact the following. Kung nada nga kasi nagmet ka madya isut mai pigket ijay fair guide da. Ket man lang ti tricycle nga da fair guide na. Dati ket ada pa ID da di nga men. Owen, Idol Bernard. At dati nakapaskill med kit di ka dati sidecar. Hanggang DJ Fair Matrix, awan talaga ti makita tayo pa Idol Bernard. Oh, dapat ket ada. Nya Owen, kasla iji Batak City. Owen, tabatak naka yun uniform da. Not to compare games pagpadada mo kami nga city. So nga apay na urnos ije Batak apay talawag di na kaya. Owen na Rod. Okay, go ahead Idol John. Damagiti Syudad Tilawag, Gadway 99.5 Bars Nilawag, Idol John, Ipin, Tata.